Varpar arsi channel clear tu le ngai thatu zong te chibai ule voin October ni somni le paruk sang ni somni le pali in rin ni ani a tun truma po US in thlan bawruak thu thar tlema zong kan ron tar lang le do na ni nimin pialok khan pol le betting odds te chiang devin kan tar lang to a voina chuan public opinion poll le president betting odds chungchang chu kan soinon to lawang a chan chu aladang lam em lawatin ni Trumpa hian rampum mipui ngai dan lak khom opinion poll a Harris chu 1.1% velin ala phalawa ma se cholkar thum chungin na satakin ma asona Trumpa hi sang ni som paruk le sang ni som ni a poll a in puan ni velin alo che thathin awangin rampum mipui vote po amu thazok mai thei engpo chu ni se national population vote hi apoimo lem love kan ti to kha achan chu US president hi national population vote nena thlan ani lawa electoral voter anti mai palai vote nena thlan anni wangani swing state or battleground state anti mai state riat vel chu a more bok tu tur ani a ti chuan state riat a po Donald Trump an pola ma ruai veka tun din hmuna chuan Trumpa tan tlin theina boruak a thahle kan ti to kha betting odds company pakuate po in an zawain Trump tlin theina sang taka an da veka decision days po in Trump tling turin a ring zok ani kumin in thlana mi pui ngai poimo te Pew Research Tarlan danin America mi pui vote petu ten vote an pek chan lian ber chu an ram ei bar zon na economy ani Biden a policy wangin US dollar hlutna atlan niama thilman atau ta em a Trumpa hun lai ai khan aletin thilman alo to ta ani America mi pui za zela somre pakhat chuan economy an ngai poimo thuan soya Harris supporter zinga somruk pariat percent le Trump supporter zinga somkwa pathum chuan economy an ngai poimo thuan soi economy chungchanga mi puiten Harris a in Trump an ring zok ani apani na chuan America mi pui somruk panga vel chuan healthcare an ngai poimo thuan soi ve boka healthcare a chuan mi puin Trump a in Harris an ring zok achan pakhat chu nauti tlak le mi pa atanga meichia in le chu healthcare an tel tir wangani America mi pui somruk pathum percent in Supreme Court an ngai thu pui le boka Supreme Court thua chuan liberal havin Harris an dua conservative lamin Trump an du ve thungani tuna hian Supreme Court Justice pakwa zinga conservative paruk le liberal pathuman oma US a chuan court hi athu pui chungchuang big ma Supreme Court le conservative justice tam lawzok se chuan Trump po dam chung an khung nge yang le president thu chuak emo congress rorel emo eng thu pek po ni se federal judge in a block chuan an chol ri angaya an appeala an ne chawin an kal chhun zom thei chawani immigration Biden rorel kumli chungin chimlamram ria tangin dan lawa lo lut maktaduai som chuang an oma hengte hian America mi pui tam tak luwa ti hai mani America mi pui za zela somruk pakhat chuan dan lawa lo lut an ngai poimo thuan soi ve boka tuna po Venezuela atrangin mi pui sang ni chuang US alu tumin an local mup maya hei hi social media a po adak na sa hlei ani border patrol police boat chuan President Trump an thlop thu an puang to boka adot le a chuan democracy ani leftist media le activist te Biden le Harris te po in Trump chu democracy tan lo ominan soitlat peka hei hian voter mi then khateril ruwa lo thona athen ve bokani taktaka chuan Trump chu tam masa a khan a dictator lo zia chumi zong hriat ani kha Kamala Harris chuan Trump chu ril rumu mal lo tar a to athu soi omzia po hrelawa du soi mai maya chu atum tlata aril ru a fim lo te turin a phut rengani heti ati na chan chu mi in ril ru fim nei thei to lawa ngai sela Biden a anga chuaro se ati du na ani ma se Trump chu ril ru fim le pa ngai anei zia mi ten an hre chiang loi sia Liz Cheney laupen chok veta Liz Cheney hi bu sahun laya Vice President Dick Cheney ya farnufa atunu ani a
US Congress Republican how to pathum na alo ni to trina ma se sang ni som ni khan Democrat in Congress an control khan Trumpa pai thak an tuma chuta Trumpa pai thaturin vote a thak ve awangin a omna Utah State Republican in an nol awangin Congress women ani thei to lawani hei hi Bush family le Cheney family in sang ni som paruka Trump an dau dal na kal zel alani tuna chuan Harris campaign puyin awak wal duk ringot mayani Trump chu dictator democracy ta na hlo om America Mipuite melma anga chua atum thrina nimin pia loka po khan Biden an Trump chu jela khung tur atiloka ma se hei hian Harris avok let a hlau ani ang chu politic jela atile nu no ani tin sang ni som paruk hun lai atang to khan Trump chu dictator Hitler ti in alo chir the to thin ani Tulsi Gabba in Republican azom ve Robert Kennedy Jr. nen Tramatan campaign in an beingor hle Tulsi hi Hawaii atranga US Congress member tok phang tak alo ni to a sang hi som ni khan Harris nen Democrat presidential candidate anlo in chu to ani sang ni som ni Democrat presidential candidate in chu khan Kamala Harris ikha alo votla ne khopa California Attorney General ani lai kha ama in bis kanza zureng chungin mitam tak kanza chin le zu ka wangin jela alo khung to ani chuan Republican Party chu ril rufim nei mipui le ramta na thok kut na thok tu te mangai tu ti in asoi Tramatan mitrangkai billionaire pathum te khovela hausaber pu landmark san pu Tramatan theitop achu azia chu kan rethewanga PAC atanga sum tam tak atho ba ka na thok tha te lomman lottery ang devin ni $10 maktaduai khat zela pechuak hem mayani Elon Musk sa sum tho le man zat hi riat chian thei ala om lova ma se mithiam te chuan dollar maktaduai zatel ani an ring ani ba ka Miriam Adele Soni po in Trump campaign tan dollar maktaduai za chuang a pechuak ve to ani Timothy Melona po in Make America Great Again PAC kaltlangin dollar maktaduai za somni panga apeto boka Timothy Melona hian sang ni somni atranga voin thlengin Trump campaign na tan maktaduai zahni somni panga zet apeto ani ome le lama Bill Gates and Harris campaign team nena dollar maktaduai somnga apeto a Michael Bloomberg po in maktaduai som apeve bok Traman billionaire top 2 som pali anaya Harris in somni pakhat anei ve thungani Forbes magazine ve thung chuan Harris in billionaire top 2 som riat vel anaya Traman somnga vel anei anti ve thunga hei hi achan ni theya lang chu USA billionaire tamber chu New York le California an chen wang ani theyang early vote chungchang claimin soile ila early voting anti mai vote pek lok hi November ni thlenga pek thei ani tuna state somli pasiri a vote maktaduai somni pali vel atlato a kumdanga chuan early vote a Democrat lamna satakin an chethajok fo thina vote thak ni a Republican an chethajok ani ma se tuntum chu Georgia ti lo battleground state zonga Republican lamin early vote an thak tamzoka sangni somni khan Traman mail in vote le early vote ado dala wangin atlom pha ti ila aswal lem lo hleang hei hi atlom chan pakhat zinga mi chu ani ma se kumina chuan early vote le mail in vote po na sataka peturin Trump chau nilovin ama campaign puite zong po in an au pui fo ani ole vointan chuan hei zong hi ni ri mai sela thuthar ngai nom tak alo chuak zelna a soisen po ani meu lo ni khat dan zela chanchin ron update zel kan tum don ani ni man nuam vek ule